Allah jenenge iku Nabi Musa. Memang dia jenenge Nabi dan Nabi Musa. Tapi oleh wajahe boleh nanti ke. Tapi yakin lek ono Nabi jenenge Nabi Musa. Lah yakin ono sing nyuting lek wong itu ya ora jenenge Musa. Tapi itu Nabi. Nabi Musa itu Nabi yang paling protesan dekat Allah. Aku protesan yang kasih Allah yo, Allah tetap senengai sama dulu. Kalau bikin protesan yo Nabi Musa. Jenenge kekasih nang protes Allah itu. Cici dino. Nabi Musa itu tahu ngeluh itu, meneng-meneng melaku-melaku. Dah, karena Nabi Musa itu Gusti boleh ngekei musibah itu mau pilih-pilih. Oh, betul-betul kok. Buat sing sampe ngekei musibah itu sing maksiat, sing durhaka, sing